Malala mali e aho e ki mo lele e Tonga kotoa pe fia ke tartani lele ki mo tono ki o mo o ni ngongo me le ti o kai o maai televisione Tonga ki he hoani. I he wakaiko ia ki ngahi ulo i o ngongo. Ia i e whakafuafua e potunga o i paanga e tupu pesete e taha poini hiva ai ekonomika Tongani i tau whakapaanga lolo Tonga wana fito. Toka ngai whakafufunga no pele whikaua wawa uki he whaunga whuaki lai seni mamata to fua a ai potunga o e tak mamata. Pea hoko e mama ki ongo whale wha businessi e ua me whale no fuanga i whanga kai malo ne i kai hamo ui e la vea pe mole. O guto iei pe ngahi tala noa kehe na iangi e pehe tau wakai ki ngahi o ngongo mehe malai o sipote kai o maai wakai ki he tu unga oi ea. Ko e wakailewa e ni ki he whakai ki ko Liliani Polutele. O gui whakafuafua ai pule anga e a ua peseti e taha poini hiva e topu whakaekonomika Tongani ke tau whakapaanga lolo Tonga wana fitu. O mātua ngai topu sikweni e mahino kai wesia enemi e kei tolonga mai ngahi whakangata pe ngahi whaingata a whawaha pule anga o ku hoko. Ko e whakaiki moli te an tau kapo. E whamatala patseti ko tuku mai me pot ngāwe paanga, o kunau whakafuafua, ko tau e tolu ka hoko mai, e ie avalisi ko e peseti e ua te smale nima, ai tupu whaekonomika ai whonuani. Ka neongo ngai whakafuafua ko e ni, o ku kei tūla veango fua pe a Tongani ki ngai pole kehe, e malawa ke neliliu ngai whakafuafua ko e ni, o kaukia e hiki e to Tongoloa. Mahino pe o kulolo Tonga maolunga ngahi to Tongoloa i Tongani, ka ok whakafuafua, ka iai ha hiki whakatau i he kaha u, e maolalo pe i e peseti e nima. Ka, e malawa pe ke maolunga nge ngahi to Tongoloa, o ka pau e kei tolonga, pe hoko atu pe ai tau i he hahake lotoloto. Lolo Tonga e ni, mahino pe me whamatala patseti ko ene a pure anga, o glahia nge whi amo kake patseti i he tau whakapaanga ua noa fitu. Ai ak whi unga mo paanga e tolvalu te smare taha miliona. Whakahoa ke patseti whi amo kake he tau whakapaanga kua osi, na e wahiva te smare taha miliona. Ok mga tuunga hiki hake whi amo kake he tau ni, me ngai whakamole e pure anga ke toko nia e kakai o whonua i he taimi whianga ngāia i e whonua, mo hiki tō ai mahu inga o to Tongololo. Tupu mi he whetā aki pe tau i he hake lotoloto, pe heki ngai whakamole ke he pē. Neo ngai whakafuafua koe ni ke lahiange e whakamole i he paanga hu mai e pure anga ki he tau whakapaanga lolo Tongani. A ke tolvalu te smare taha miliona koe ni, ka ok malawa pe ke whakapaanga pe eni whakaloto whonua mi he paanga pōni te, mo e paanga tarifaki ai pore anga. Mai o ngonga le tio me televisione Tonga, ko aurihitea tau kapo. O guge iei pe tai whia mahali e mi he kāinga o e whatawhata mā whanami e lolo halai walu ki e whaunga hano tali o e laiseni mamata tofua a mi he potunga o e tak mamata. Ko e toka ngā kuhi o kia i kāinga Tonga aku o si whahu atu e nau kole laiseni ka i kai pe a whenga mahali e maki nau tolu ka aku whaki pe ngai laiseni mamata tofua a ki he kakai muli toa pule anga. Ko toka ngā kuhi ki ngai kautaha mamata tofua i wawa uok maulai seni ai kakai kehe i tō pule anga ka koe tō tahata tau pe o ha ana ai kautaha ko ia koe whai ki mō senolita toi vai. Ko e tokanga, ko hui ko ngai kautaha mamata tofua a i wawa o ku maulai seni ai kakai kehe me i tō pule anga ka koe toko tahata tau pe o ha ana ai kautaha ko ia. Ko e kawe ngani nei oha ke whakafafonga no pele whikaua o wawau no pele tui la kepa i e whemea ake whalealea i he wikeni. Ka uhi koe lahianga e whake lai seni mamata tofua a ke he kakai i tuapure anga i he kakai i Tongani. Ko e tau lai seni koni whekau koe me mata tofua i sea. O mau e whamatala whalala anga me he ki mātua me wawau o ange ai ngahi mea ke nau whai, o mai e waka, o mai e mea whakakato koto ai. Taim kore whakakato ai, ia kai ke wange nau le sento whaana tolu, kai ange lai sento whaa ia kau muri e sea. Whatawai pe pure anga koe mea koe ni, o pia e kau muri, o nau ngau ea ke matua Tonga, ia ai e ngai lai sen kehe e tolu pe whaa, ka koe tama pia e taha.
o hoona kotoa matatofoa ko iksea. O kore toi mo fotu atu e paremia. Se ayange matua tonga ke laki ange na ulai sen ni he ko wiga matua tonga to tonuia. Egi matua ko Stephen Pongi I wa ai pike tau tano hinga ko ngeke na ubia mai kei o wa mai o na ure o ke fare. O me waka fai kotoa ubia fa pena pasi pa mo se ma ko atak mamata. O sang to tala mai kai ke taria. Nei tali ki kawe inga ni pale miano pale whawhanua o pehe o ko mo oni pe e ikai ke tali e whakahulai sen fo o watu ai kautonga, makatuunga me he whakatukosi e kau maulai sen ni. Ka uhi, ko e whakatotolo ne whakahoko ki he natula ai tofua a, ko e lahiangi ahono mamatai e he hengi ai tofua a me I he potutahi ko ia. Ko tai lili na he hengi ai tofua a o hola ke potutahi ofisi, ka e mole ai pe mau anga paanga a tonga ni. Ko e makatuunga ahono Filipe e kau maulai se ni ka koe kakaimuri, ka hui koe nau kei mui pau ke ngai tūtu uni mo alea pau, ai mamata tofua a I he mahino o iai ai lao o e mamata tofua a. Koe whakatoko si I koe ni ulai se ni sea ko pau ki whahoko ia, ka kono tari koe ni lai se ni o mātuunga ni ihi I ko hiri na nau whai pau ki he tūtu uni mo ngai poresi koe ki he mamata tofua a. Se o ke ngahi tutuni mahino ia ki mamata me tofua a. Koe toko whaape I a taimi mo whoke kakau, tu ke he kaiti o mo whoke I he loto o se ni pa mo whanga tofua a. Koe kakau pe koe I o lunga I he whunga o se ni ui koe snorkeling o mo fua tapu ke uku hata. Pe koa kasa, pe koa uku I mau e whakatonga kawe. Uku peka e manawa lo, malota. Se au tapu ia. O geni ihi na nau mau I lao ko ia he tapu o si sea. Ko tango kuko e mi iko ni mamata tofu hau. Nau mau e nau tolu ai lao. Ko uhinga lao ke malu I kita. Ai ni ihi wa ahi ki whangatofu a. Ramu e whangatofu a sea. Na lawe hata. Ko ngai tutun ko ni whima ke whaipau ki ai u kautahana nau lai sene ko hiri, e nei makatu ngai hono whatautau, hono whafo o nau lai sene pe kai. Ko e whaki ko lai sene wha ausea, o mātou ngai a he whika whalufua o whima ke holoki ai, ai u lai sene ko whaki. Pena as whai pe ai whatanoa ke he industry ko nisea I tapos, I he kamata anga tau, e kmista malolo, e kei hoko atu pe, ai consultation ko ia sea pe ki kai ngata pe baba na ia ai whakatosi I ulai se ni I hapai e ki mau ki e o mo Tongatapu ka koe lahi tahe we sia koe uhi koe waka ni manoa sea na ngā ue I tau ko si I baba o fu toko lahi o pito e ko pau peke I ahono tu sea koe uhi koe tau whapato I koloa whakanatula koe ni koe whakatofua a e koe taim koe te nau holaim he tau tapai o se ni sea I te iaha whoki mai ia. E alu koloi ko iau ma ui e fis. Lolo tonga nina te whehu ia pēno pretu lake pa e whaunga whiriwhiri e kau maulai seni, ka uhina mahino I he tau ko sine os mau I e kakai me muri ai tuutu uni mamata tofua a I tonga ni. Se o whamalo ko tau whitunga pi pare pia. A pau wanoa. Ai e te wataha ki motua tonga. Ai ngā hano komi. Ngā hano parapai ma. Taimi koe na mana o wanima. Koe koe parapai ma lai taha I sea ke mea I kakai whanua. Koe u waka koe a kau muri koe aia o whaikei. Nā usmai pe he tongan pare mea. Nā oso mai mea koe ni ke whare koe. E a o ta ofi ai kau wuku, ai kau muri koe ni. Ka nau whaipe ai mau lao I sea. E pare mea whatonga mea koe ni ne o peko mai whika. E hage o he mātua tonga I kei te hate whainga maari o nau tolu. Kore tu peke ai mo he wata. He hona wau mai nau tangi ke wharen. Pika hano pare maona. Koe mo mea kone hit run ai ka. Kai mahino rewa kone osia e to uika koe ia. Ka nea he tau ko osia o hite a mea ia. Koe uhi kono hanga he kau muri o pā usi e whaunga huku koe aina ke mea mai a kiksea.
Kai ke he koe kaweinga ni o tātua lahi ano o hake, kāna e te mea no pili whawhanua e te wakai e tu uni le sisita ko ine kau pisnisi mamata tofua a. Mai angonga le te o me televisione Tonga ko au sanoli tātu i vai. Kua whilima whanofo ai pe a Curtis tui halangi ngie o kolomotu a mo niwa Tongatapu ki lakanga koe talawhikau lahi a Tonga ki Australia. Ko ne os whakahoko hato ai pe hi wikeni e ne tohi whakamo o ni ngāwe ki lakangani ki he kovana seniale o Australia Her Excellency Sam Mostyn. Ko ne hoko e ni ki he lakangani pe ni hoko ai pe koe taki ngāwe o fisi a Tonga i Kenpela. Ko taki i e ofisi i Kenpela, ko ia kune toi toka ngai pe hoko koe whawhafonga o Tonga, mai ngai whanua lahi pe i toa poreanga o Kaukiaia Singapore, Thailand, Filipaini, Malaysia, Indonesia, mo Brunei. Ko tau eni e fitu whakakatoa ko ngāwe ai atu i halangingia i e ofisi i Kenpela. Ka ki mu ai, ko ne osi whakahoko whatongia pe i tongani i he poreanga Tonga, Office Palasi, mo ngai ngāwe whakadiplomatika ke pe. Ko ne o si mao whailonga ako PA i he lao, pehe ki ngāwe whakadiplomatika, mo whengawe aki whakawaha apureanga me he University Peking si aina. Ko hika whai whatongia i loa atu i halangi ngie ma ai kalauni me pureanga Tonga. Ne whoakia i he eni awhio kia te ia ai whakalanglang ma kehe i loa koe Commander of the Royal Order. Ko ne hoko hake eni ki e lakangani, hilia e ne leo o pe i he lakangani, hilia ngei ai maa i mua ngāue e tahine prinsesi Latu fui peka. Lolo tonga eni, mahino pe ko whakotua i pe Grace, whaitu mālo mo toa puaka o te eki mo maofanga, ko tokon pule ia i he ofisi a Tonga i Kenpela. Hilia e ne i he lakanga ko seke talima o lunga i he potu ngāue ngai ngāue whakadiplomatika e ne awhio. Kai kehe, o hoko i ngāwe mau ingani kua whainga māli e ia ke kei whakamálohia, mo lalanga i pēa e wāwhingawe aki wā ofi, mo tuuloa i he wā o tongani, mo i puleanga Australia. Mai o ngonga le tio me televisione Tonga, ko auri tea tau kapo. Na e mau i mo keina e he māma haongo whale whapisnisi mua whale na whaanga i whanga, kai mālo ne i kai hamo ui e mole pehe halawea. Ko e hiri eni ha māma ne hoko ki he whale kai ta wana mo i whale mākauli i hono tawha a ki pe heki he whale na whaanga e taha. Na e tali ui atu ki heni e potu ngāwe tamate a whi o nā malawa peo whakahauwhi e konga ngai whale kuni. I he whaike eke ango ngale te o tō ngāwe komisiona tamate a whi William tu i halamaka. Ko i whakafuafua ki he toi milite hiwa ki he tātaha ane pō, na e maawai i he potu ngāwe e li pōti ki he māma ko e ni. O ku te eiki mahino he lalotonga ne tupuanga o i māma, ka o ku mahino pēne kamata me he whale whimi a tokoni ai whale kai tawana. Ka koe uhi koe fuwawa ofi ai tua ngai whaleni. Ne malawa ke toi kapu atua i he māma ai whale no fuanga Moimoi, pe ke whale mā kauli i he tawha aki. Nei toi pehetu halamaka makatuunga me he fumalohi e havili ane pō, nei tokonia ki he wawe au pito ai mafola ai māma. Koe taimina e hokai māma nei kai ke ai hataha i he ongo whale whakapisnisi, ka koe whale no fuanga na i ai ai toko nima na anau mā o mohe, ka na e malawa pe e o whongi ki nau tolu pe whakahauwhi ki taimi o i kai hamo ui e mole pe la vea. Whakatau koe ki ngā ue ai potu ngā ue tāmatea whi e te nimi pe mo e kawhato tolo. O ku lava ke nau tala koe vela koe nina e kamata ia pe mi he whitu koe nei o te ai mea toko ni. Pea taim tatau lava pe ke mau whatonga ia i koe e ria ni nei mau lahi taha. Koe mama whako e nina e ane pō nei mālohi au pito ai hangi koe matangi pa mai havili pia mi e whakahahake. Ko ne au atu koe ai kau ngā ue ki he māma koe ni ku osi kapu kotoa mai pe ai māma ia e whare pia mālohi au pito ai vela koe ni.
Ko e tupuanga, o ku te kea ke lawa ke whapapau I he taini he po ngai tamate awhi. Ka ku ke hoko atu ai, hoko te ngā we, ke whapapau I ai tupuanga o e māma koe ni. Ai o ku ke I mamau wea po ngā we ai whare koe ni I ono maru ta ofi ke kai lava ke hoka te ngā we, pea toki kakato ia ke toki whaata atu. Ke ngā we aki. Nau tau koni o ko ona ai whare koe ni. Ai a koe hange koe mea koe na o lawe ki ai koe mama koe ni ai nei tau kai e whare noko anga. E whare koe ni nei whare punga waka. Nei tui ki mui. Pehe ki he whare teu mea to koni, pe koe peito. Pehe ki he whare kai pe mo e whare maa. Nana tū mai ki mua I he wehala tāuwha. Nei te pehe tui hala makana we si ai mea lele e taha mei he māma o osi pea malawa ke whahauwhi ai mea lele e ua. Koe ngahi loli tāmate awhi whakatoa e ono ne ngā uet ke māma koe ni mo e kau ofisa tāmate awhi e toko ua fulu. Koe lolo tonga neo kei tapui ai ofi ke e lia ni hoko ai māma, koe huika kei whakahoko e whakatotolo ke tupuanga totonu ai māma ni hoko. Mai a ngonga le te oma televisione Tonga, ko au sanoli tātu I vai. Na e mea lo tangi o wau nukunuka whakawa whaofisiale ai konferenisi ai kau taha whakamo uilele I Pacifica pe PMA I aniafi I Aukalani no Sila ai au whakatahataha tuke e kau taki katoa pe I he mo ui mei he Pacifica kau matao tau koe kau ngawe whakapolo fesnali he ta whaaki ki ngahi mea mo ui lelei whakatu upake mo kau matao tau I ngahi whale tala vai ne whailonga I make he eni e kakato e tau e tolungo fulu e na whakawhatongia o whamalumalo he ka veinga ko e ngā welelei ai halafononga ki e tuunga whataki. Koe konfereni sini o pataloni ai a Lord tangi o wau nukunuka, ai ana ne mea heni o whamamawhae e tupulaki o I kau ngā ue whakamo uilelei I he Pasifiki. Nā ne whamamawhae heni mo whaka ai e kotoa o kau whafofonga o nau kau atu ki he konfereni sini, ke puke a whainga marieni ke nau whakatupulaki pe ngā ue I ai haka hautu uloa o whakafou I ngai ngā ue o nau whakahoko. Nā ne pehe, koe taki mo oni, ko a taha o kune tare e whatongia, pea ke ngā ue ke ilo ai ngahi tare ni ti. Mālo hinga mo iwi malawa o ku mau e ene kau ngā ue. Pea ke tuku taimi ai taki, ke tokoni I hono whakatupulaki, teke mo whakaivia e mālo hinga pe iwi malawa koia ene kau ngā ue. Lolotonga eni, ne pole I heni he Palestinio e kau taha PMA, Dr. Kiki Mawate. Ai kau whafofonga ke nau whakatoka ngā iange koe tuunga taki ko ia ko osi mau, pea I loto pe I he tūku I kolo e Pasifiki. O tau te whito ko osi mau pe ia e he tau tupu. Nāne pehe, ko osi ai pea tuunga taki ia he kakai kotoa he whakataha anga. Ko tau tupu, ka ko e taki ke nau loto toa o kau atu ke ngai polo kalama. Pea ko nau whatongia, ko hono whakatupulaki e iwi malawa ko ia e tau tupu. Ie mahino, koe ko ngai e honau whatongia ke whakalakalaka e ka hau o ngai whanua Pasifiki o whakafou I whie mau ke toi lele yange ngai ngā ue I e ta whaaki whakamo ui lelei ai Pasifiki. Ai ak mau inga heni ke lelei e whaunga taki, mo hono whaka ai e toenga o I kau ngā ue. Ia whamatala e tare kita whakawhitu e kau taha mo ui a mamani, Dr. Saya Biukala. Nāne toi whamamawhai pē, ko ho nau whatongia ia o ki nau tolu, to utangata lolotonga, ke ngā ue I whatongia whakataki, ma ai to utangata hoko. Ok magatuunga eni I he mahino, koe tau e tau noa ko hili, koe ngā ue lahi ia mo mahu inga e kautaki e Pasifiki I he taimi ko ia. Koe nau whakatātaha I he nau tui mālohi. Ok totonu ke mau e he kakai Pasifiki, hangahi ola lele yange I he mo ui, mo ngahi whainga maali e lahi yange. Aia nāne whakatara noa heni ke ene mo ui whakafo I tui I he ngā ue. Koe nea o ke tuunga whakataki o e ahoni, nai makatuunga ia me heno whaka ai.
teke, whakaivia, mohono nā moa ia e he kakai na anau toi mo whalala ia te ia, mo nau whātoka ngai e iwi malawa pe tale niti o kune mau. Aia nā ne whamanatu ki kau whawhawhonga he whakatahani o i kai koe kau taki ki nau tol o i kaha o, ka koe kau taki o i ahoni. Nai pōpō ki he ne tale kita o i poate PMA, Colin tūkui Tonga. O ne ukia e kau ngā ue whakaprofesionale ko toa pē i he mo ui ke nau loto toa o tau ka ve iho nau taktaha whanua i he mahino ka pau te nau whakalongolongo, te nau kaunga pōpō ai pē ki he mea pe ngā ue o kuhala. Mai o ngonga le tio me television ni Tonga, ko auri tea tau kapo. O ni ngongo whalata whanua ai ki hoani. Toi wakaingi pe heni ki ngāhi olo i o ngongo. Ia i e whakafuafua e poto ngā oi paanga e tupu peseti e taha poini hiwa ai ekonomika tongani i tau whakapaanga lolo tonga wanawa fito. Toka ngai whakafufunga no pele whikaua wawa uki he whaunga whuaki lai sini mamata to fua a ai poto ngā oi tak mamata. Pea hoko e māma ki ongo whale wha business i eua me whale no fuanga i whanga kai malo ne i kai hamo ui e la vea pe moli. Mo e ka i peo e ngāhi o ngongo me le tio kai o maa television e to ngā ke hoani me whaka āmu ne au taki kotoa atu ia ke lato whale kotoa. Kai malo e tau ke iwi au mai ka mo me a. Good evening and welcome to your English news package with Radio and Television Tonga News for tonight. Making headlines. Wawa'u Noble's representative raises concerns over whale-watching license process. Kutus Tuihalangingie presented his letters of credence to the Governor-General of the Commonwealth of Australia. And fire breaks out at 2 businesses' house and 1 home in Whanga with no injuries or loss of life. We have these and more stories later on in the bulletin together with sports to wrap up with the latest weather update. Now for the stories in details. Tonga's economy is projected to grow by 1.9% in the 2026-2027 financial year, reflecting the continued impact of global economic challenges. Lidia Taukapo with more. According to the Citizen Budget Guide 2026-2027, economic growth is expected to strengthen over the following 3 financial years, averaging 2.5% annually. However, the outlook remains uncertain with rising prices and inflation continuing to pose risks to growth. Although prices in Tonga remain high, inflation is forecast to stay below 5% over the coming year. With the ongoing conflict in the Middle East, inflation could rise as global fuel and commodity price increase. Meanwhile, the budget also projects a larger deficit than last financial year. Government expenditure is expected to exceed revenue by 38.1 million ba'anga, largely due to additional spending to help Tongans cope with higher fuel prices due to the Middle East conflict. The Citizen's Budget Guide stated that the deficit will be fully financed through domestic government bond insurance and the government cash reserves. Reporting for Radio and Television Tongan News, I'm Lidia Taukapo. The Noble 2 representative for Wawa'u Latu Lakepa has raised concern about the Ministry of Tourism process for issuing whale-watching license. People from Wawa'u remain unhappy with how the license are being approved. Let's take a look. Peoples from Wawa'u remain unhappy with how the license are being approved. Their concern is that many Tongans have already submitted applications but have not been given the opportunity to receive a license. Instead, they say whale-watching license continue to be granted to foreigner nationals. Another concern is that several whale-watching companies operating in Wawa'u hold license under the names of different foreign individuals, even though they are believed to be owned by the same person. Lord Lakepa raised the issue during the parliament this week, saying that more whale-watching licenses are being awarded to foreigners than the Tongans. In response, the Prime Minister Lord Fafanua acknowledged that applications from new Tongan operators have not been approved.
He said this decision was made after the number of license holders was reduced following research into whale behavior, which found that too many whale-watching boats were disturbing the whales. The research showed the whales were moving away from Tonga waters and into Fiji waters, resulting in a loss of tourism income for Tonga. The Prime Minister said foreign license holders have been selected because they have consistently followed the rules and conditions governing whale-watching operation which are set out in Tonga whale-watching laws. The issue has been raised in Parliament many times before, as the Prime Minister for Whanua said the government will review the current registration and licensing system for whale-watching businesses. Kutus Tuihalangingie of Kolomotua and Tongatapu has presented his letters of credence to the Governor-General of the Commonwealth of Australia, His Excellency Sam Mostyn. This credential presentation took place yesterday at the Government House, officially commencing his role as High Commissioner of Tonga to Australia. As His Excellency Tuihalangingie officially takes up the role, he not only serves as High Commissioner of the Kingdom of Tonga to the Commonwealth of Australia and as Head of Mission at the Tonga High Commission in Canberra. The Tonga High Commission holds concurrent accreditation to Brunei Darussalam, the Republic of Indonesia, the Kingdom of Malaysia, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, and the Kingdom of Thailand. He has served at the Tonga High Commission in Canberra for 7 years, holding successive appointments as Second Secretary, First Secretary, and Acting High Commissioner. Prior to his appointment, he held appointments with the Government of Tonga, including at the Royal Palace and His Majesty's Diplomatic Services. He holds a Bachelor of Law with a major in diplomacy and a Master of Law in International Relations from Peking University, People's Republic of China. This occasion presents an important opportunity to cultivate and deepen the long-standing relations between the Government of the Kingdom of Tonga and the Government of the Commonwealth of Australia, particularly through the newly established Kaumeaofi initiative. He assumed this new posting, accompanied by Grace Whaitumalo Motuapuaka of Te Ekiu and Maufanga, appointed as First Secretary and Deputy Head of Mission. Reporting for Radio and Television Tongan News, I'm Litea Taukapo. The fire and emergency services were able to contain a fire that affected part of a residential property and 2 business houses at 11 p.m. last night. The fire occurred at the Wana restaurant in Whanga, as well as the bakery Cowley and Son shop, also a residential house located behind the 2 businesses. Let's take a look. Speaking to Radio Tonga News, the Fire Commissioner William Tuihalamaka said the fire service received the emergency report at about 9 minutes to 11 last night. And information that the fire and emergency services has gathered that the fire started in the kitchen where food is prepared for the Wana restaurant. But because of the buildings were very close together, the fire quickly spread to the house behind the restaurant and to the neighboring Cowley bakery shop. Tuihalamaka added that the strong winds that night, or last night rather, contributed to the rapid spread of the fire. At the time of the fire, there was no one inside either of the 2 businesses' houses. However, 5 people were asleep in the nearby house as they were alerted and evacuated in time, and there were no injuries or fatalities. During the operation, one vehicle was completely destroyed by the fire, while 2 other vehicles were successfully saved. A total of 6 fire trucks and 20 firefighters responded to the incident. However, the area remained closed to the public while investigation continued to determine the exact cause of the fire. And the Pacifica Medical Association conference officially opened today, bringing together Pacific health leaders, clinic researchers, and emerging professionals to celebrate 30th years of service. Let's take a look. Opening the conference, PME patron Lo Tangi of our Nuku'alofa reflected on the growth of the Pacific health workforce, saying it had grown from humble beginnings into a large sea of Pacific health professionals.
He encouraged the delegates to take responsibility for developing the potential of others through service. The World Health Organization Regional Director for the Western Pacific, Dr. Saya Biukala, reflected on the vision of the association's founders, saying they believed the Pacific people deserved better health outcomes and greater opportunities. Reflecting on his career, Dr. Biukala said his path had been shaped by people who believed in him and choose to serve others. He reminded delegates that they are not the leaders of tomorrow, but the leaders of today, with a responsibility to carry that legacy forward. PMA President Dr. Kiki Mawate said leadership already exists within Pacific communities, particularly among young people, and called on experienced professionals to nurture the next generation of leaders. Board Director Sir Colin Tonga also highlighted the importance of leadership through service, urging health professionals to speak up for their communities. The opening ceremony concluded with recognition of the Pacifica Medical Association's 30 years of service to Pacific communities and its ongoing commitment to improving health outcomes across the region. Reporting for Radio and Television Tongan News, I'm Litea Taukapo. But before we part, here's one final look at tonight's top stories. Wawa'u Noble's representative raises concerns over whale-watching license process. Kutus Tuihalangingie presented his letters of credence to the Governor-General of the Commonwealth of Australia. And fire breaks out at 2 businesses' house and 1 home in Whanga with no injuries or loss of life. And that's it for tonight. Thank you for your company. Good evening.